Radio West ekatandika omwaka gwa 1999 omwaka gw'enkumi omukwezi kwa kana Bashiro Hanji na wakegita abakozi abatandikire Radio West nawe nikwe kutandikaho programu zindi nkakagwe akadara highway code nezindi n'ubundi bishoshe cyo kutabikora so ubwo twatandika Radio West ubwo nganga student of course kijana shanga mu bantu babiri bamanyire mu cyo gukora tukashaka umwa mutazindwa akabana ibintu by'amakuru tukacharalize kunja kama station manager then wanu tukuragara matujo akana bibera programs so abona tukandikora nabo kunkamba kutwigise cyo gukora tukatune theory ku guy university kunkabo bakaba tunabikora na rozo bakora tukamushangayo ba Blackman ba Snob ba Clear ba Kabagambe abona tukabashanga umwami magazine ogu nagira ngo mukora kwabo bakakora namani kwenda kuhindura ahamitwarize y'abantu hamwe no kubatungura igenda cyabibona cyo kuhindura imico icyo kintu kugira ngo tubase kutungura abantu cyakabiri tubashemeze n'ugwambo muri ngo gushemeza abantu kandi obamanyisa Bashiru nahiga abantu okunda Radio West kandi bakagumana bajabura kwenda ngo yegumizemu eri kutungura abantu enda kwiga abantu ngo radio ni yitutwena abajitandika bakajitandika yotaka reba vision reba radio yawe radio tujihatire radio tujihabure program zayo kandi no kujihabura muhandikire handikira program manager je titega program eji kiti otahani kwenye gendera cyo kushisha umukozi kure kwenye gendera cyo kugera program ebase kubanura nashaba abakozi ba Radio West bona gukora namani omukuhereza abantu hamwe no kugumizamu bakajukundisa abantu inde ba Radio West uzani hakuti konka uzakuba harungi ari bitegwa gukora abuja ngo radio ya hati mu mwaka wa 2017 ti radio iyo mwaka wa 2020 buriya abantu koshanga radio abantu nibirukangira radio hati radio ine kwikangira abantu radio ine kuzomba so radio abantu bine kura radio ni yabo imu Dixon nabandi ni kuba muri abahereza just kuko kama ba radio bashimye kuba bakurikiza hona nabwo Stanley Katembei chairman wa FDC o municipality yambara hamwe na Andrew Katumba wa Tan Trucks and Us Moving Equipment Limited bahereza Radio West embuzi ezibabahera ombahasa ezirabagwa hakenehiro jejireho eresire munonge ntungukana ehereza ebhabero burungi nehereza abantu kwetegereza kandi nyina masiko akicare agriculture abantu betegereze n'umushomesa munonga kandi radio yanyu bagikunda akone urukizibwa abantu bingi nkabandi nakegegwa radio ye nahora abantu bagikunda abo kuba program zayo nanongi tarmushobe yazo zone radio yanyu twirindurikiza ni igesa n'umuntu nyamunyonyi n'ibindi tubikumfera kuko nagurira ikinihiro nasima nanye nagira ngo reka mbahembuzi zeze nasharamo kutwera kubaha abo bantu kushemerwa bantu mutwegite birabe namushanjo kushemerwa n'kwingi nsima ba sponsors bitu aba Belaga aba MTN so icayi kakeka cyoranza kuba kijwire mwije tushemerwe hamwe okutandika no mukashenza kwantu kaba million eshayi 15 million 10 hatiwe wasigara uri otasingwire nitwe Radio West neja kujaguza emyaka 2 eyasya ombohereza ahabirabira na mushanju byo kwa mushanju omucayi kaceka omukinihiro karasho ikinihiro karasho kirira hihi hasigare biro bingahi 10 erizo ne 16 twaza kuragara umukinihiro umutwaro gumwe ebirabi na mushanju byoku nije aza kabaga mu manyangu ekinihiro karasho cyaragaramu otyo hatu manyangu okurya no kwabusha ndi Ivan Tsime na Nelson Turiya Muhimbisa.